Ebigambirwa Reverend Father Diddo Twesugomwe obirayisirwa kwegesa beterine omukyalo kya Kiho omuri Nyehanga Central Buteraniro omuri Rwampara district. Bantu bingi nibafa abyabo so ni wote rwaniro ngecana chembata no basa kugira ki no basa kufuka Okorjira hari Father Diddo Twesugomwe abantu bingi tibara kufayo kwebikira ekiteganise ntunguko mu maka gabo. Konka twashitamaha bakagambira ngo aza twaza kurete sente kare okagamba nkara abana amashomero baza kwega twashashora otkare toirete katera abana bakasiba kuri nane binde bukubaho ntibata kweyamba so umwaka kumwe tukatunga inamba iri kurenga abantu igana mukaga noma atacyo reka tukakora mnonga MP haske yongera kuko ari cyo tushobora abantu bakakora cyo saving no wino kweru ninga sino wino kugira kigenderwa echo majirota ino abwenche no wenda ku saving manye cyo kwenda ku saving. Vicar General wa Diocese ya Mbara Reverend Father Severo Nasundugwa ukiraha mukorogo kandi ngo momba tebekanisa ashabera baturo kutamana mu kurwanisa bworo mu maka hamwe n'ebyange bari kuzarwamo barebeza sako nyinji kwa handi mwene bajamka batanke osako ehwera bataka bacha bobo bashitadikiremo bashobira herube tugire biti bingi ukamushwera becaro babashitahiremo mwene gabatwara abantu bakigiremo bakenjiremo inambere munekanya bahikumuri naho Gashakwa Evans Tarimo.